SKTV News puying biri bapumdamakpu lucingbina taram nokchari ahanbada marui bapau. Lanjanari wasingna mayumda hanjin jarage haina hanbanaidana khongjang changsali ngasi su gwaltabi gi lanjanari ba khunja singna yumda hanjin lage honarubada security force na tan khaikrei. Langmaithet Upper Primary School gi award poza sing thabira u haiduna ngasi mahiroi singi mama mapa amasung school gi authority gi mioi singna khongjang changshin krei. Amasung Taramanga Suba Manipur Polo International Lisingani Kun Mangagi final da ngasi India v Manipur amadi Colombia na final da lamba tongnari. India v Manipur na panjul manga amada mangzil thari. Hauzik pau sanong na pizari. Sangai Festival pangthok pagi mayokta gwaltabidagi lanjanari ba miyam na khongjang changshinduna masa-masa gyumda hanjina na hotna krei. Security force na tear gas cell kayamarum kaptuna khongjang loising tankhai krei. Khongjang loi ahum asok apanang lei. Khongjang adu irang asina maram oiraga Imphal district ki manung chana leiba gwaltabidagi lanjanaraktuna hauze sawum bungda hangba relief camp ta changjafam lori ba miyam na changsin khibani. Manipur Sangai Festival pangthoklabani na makoisu masa-masa yumda hanjin lagani haituna ngasi ayuk pung 13 kuntrarom tarakpa matamda lanjanari basingna yangang pokpi kaithel lagi gwaltabi tamna khongset amalake. First resettlement next Sangai Festival National Highways Free Movement amadi we boycott Sangai Festival haina thaba play card kaya pairaga lakhiba khongchet adu security force na gwaltabi khunauda thatlaga thamke madudagi miyam aduna makhatana changshina ba hotnabada security force ka bahorake Fiba maduda security force na tear gas cell kaya kaptuna miyam adu tankhaina na bohonake maduda Imphal district ki police commando personnel amaga Impact TV ki video journalist amaga khonggi sarukta asok apan khar yauke tungda miyam adu gwaltabi khunauda phamjillaga makhatana mafam adu da leisinke madugi matung security force na mukhana tear gas cell kaya kaptuna miyam adu yangang pokpi kaithal fauba tanthurake Security na tanturakpadu da khongjang loi mari asok apandangke tungda sokpa singadu yangang pokpi PHC da pukhatuna laying chathake ngasi changshin khiba khongjang aduga mari leinana gwaltabi mathak laikai degi thongnauzam yaimabi kaubi lanjanarak khibi nupi amana phongdorakpada chahi ani makhai hena irang asina maram oiraga yumda changba phangtana leirapani adubu haujikti lengakna Sangai Festival pangthoklabani nai khoisu yumda hanjinba yananabagi lengakna kari Taurang Lokhatlabaki Haiduna Yumlom the Lakpane, Masida Security Force Naikoi Mating Pangbiga Trahairaga, Tergia Cell Kaya Kaptuna Tankaviki Tong Asianing de, Aikoisu Sahi and Nimakai Hena relief came to one Hingdibane, Maramaduna Lengak Natuba Daikoi Buisai Sagium da Mahosagum, Kunda Leitan and Navatorang Paket Kadabani Hake. Free movement later, me loin among Thai festival to we are the Hyramanina, Koisu, Yum Mike do what I be Habelam Z, Zahi Aniga Makai, Koisi Sangbangam, Ubu Pangre, Moina Yade, Kotle Habet Pusakapani, Hyrabanina, Koyum do Yang Jerurage, Moina Kadi Torang, Lokapirage, Gorman, Saitagi, Hydaga, Koisi Laksabani, Police Mayam, Zinjina, Soka people delighted at the Namoy Mayam, Tiagas, Capsan Bot, and Topi Boto, Sigum Boto, Tawong, Omja, Koi Panza, Koi. Jajaning de akoi relief camp da lei basi leiban nungai tere noi yare ge athuba matam da sarkar na akoi je yum da hanjan bi holo ni macha masu mayam lairik tamhalle akoi icha isuju tamhaningun kauru ramne na ai icha makse huji bakta Tamil Nadu da engineering tamba ama thagi huji ai minai oiraga nungti jagi mi gi lukhak chenguraga icha gi lairik tamda ya da mani na thare ai honare aduna yum mai ge si amtang yeng jage yum da amta hanjan jage Thawal district ki manung chana lairiba Langmaithet da khungang asigi amatangairwa school Langmaithet Upper Primary School gi award poza sing thabira u haiduna ngasi mairui singi mama mapa amasung school gi authority gi mioi singna khongjang changsin khrei khongjang adu da saruk yakiba school asigi SMDC gi member maibam ibom chana phongdokhibada school asi hauze class 1 digi 8 fawba leiduna upper primary gi thak upgrade tawkhrabani laibak thibadi hauze school asi lengang na tharak poza mari na chalairaga leiri Oza sing na makhoi gi chapsaba mathodu pangthoktuna mairi sing takpi tambiri wasi apen ba fawi adubu class 8 fawbu leiriwa school asida sumnatagi oza mari na chalaiwa sina khudong chadaba kaya mayok nei oza sing na pambai leitabadagi tongan ba class ani gi mairi sing amukta da punsilaga
ꯂꯩꯅꯔꯒ ꯀꯥ ꯑꯃꯗ ꯇꯥꯛꯄꯤ ꯇꯝꯕꯤꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕꯅꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯇꯧ ꯀꯔꯝꯅ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯕꯨ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯃꯍꯩ ꯃꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯉꯥꯜ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯣ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯋꯥꯠꯄ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡ ꯊꯥꯕꯤꯔꯛꯅꯅꯕ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯅ ꯀꯌꯥꯔꯛ ꯍꯟꯅ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯊꯣꯛꯇꯅ ꯂꯩꯔꯤ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯑꯅꯧꯕ ꯁꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤ ꯍꯧꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯋꯥꯠꯄ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡ ꯑꯊꯨꯕꯗ ꯊꯥꯔꯛꯀꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯏꯕꯣꯝꯆꯥꯅ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯆꯤꯡꯁꯤꯟꯈꯤ गिलांगमाखेत अपर प्राइमरी स्कूल असिगी मतंगदा अखोगी गार्जियन सिंग अमसुंग पेरेंट्स सिंग न पुल्लगा अवात पौजा थाबिरनबगिदमता फमजबनी अखोगी एजुकेशन डिपार्टमेंट गी मरुओइबा जेईओ अमसुंग तोंगान तोंगानबा ऑफिसर सिंगदा अखोगी प्राइमरी स्कूल नसे अपग्रेड तौखरब मतुंगदा हुजिक फावबा क्लास सरीदगिना क्लास 5 फावबा हुजिक रन तौरी मयेककिदि क्लास 8 फावबा लेबम थोकपनी अदुबु 8 फाव लेतबजे ओजासिंग अवातन मरम ओरगा क्लास 5 फाव हुजिक रन तौरी हुजिक रन तौरिबा ओजासे ओजा तरुक तरेतना फजना ताकपिबम थोकपनी अदुबु स्कूल असिदा सुनतंगी ओजा मरी खगना क्लास 5 फाव से जेंगसिनदुना लई अदुकी मतिक ओजासिंग अवात लई अदुना मरी लैनबा एजुकेशन की डिपार्टमेंट की लीडरसिंगना नांगमाइथेत अपर प्राइमरी स्कूल की अवात ओजासिंग से अथु मतम थाबिरनबा कयारा खन हाइजखरे अदुगा अमुकस निंसिंगजरी मदुदी 2026 असिगी अनोब सेशन हौबा नंगाबा अवात ओजासिंग से थाबियु हाइदना पेरेंट्स सिंग अमसुंग गार्जियन सिंग मफमदगी हाइजरी हौजिक चथरीबा मणिपुर संगाई फेस्टिवल असिदा बॉम्ब लंगसिनबा थौरांग तौरंबा केसीपी की काडर अहुम फारे हाइबा मणिपुर पुलिस की वाफमदु केसीपी का करिग महिरम अमतदा मरी लेनदे हाइना लोना थिंख्रबा लालो असिगी माइकेदगी सेंगदुरक्ले हिरम असिगी मतंग द केसीपी की इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी सेक्रेटरी इंचार्ज एस मंगाल थादोरप चिरोल मन हाई संगाई फेस्टिवल बॉम्ब लंगसिनबगी थौरांग तौरंबा केसीपी की काडर अहुम फारे हाइना मणिपुर पुलिस ना थादोरपनी हाइबा चिरोल अमा हौखिबा तांग कुनगा तरेट की पाउची अमदि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सिंगदा फोंगनरक्लिबा वाफम असिगा केसीपी का करिग महिरम अमतदा मरी लेनदे मणिपुर पुलिस अमदि असम राइफल्स ना मसिदा चेनबा केसीपी एमएफएल की फारे हारिबा कैडर अहुम ओक्रम चुथेक्तगी लाइश्रम सोनिया चही कुंथ्रामाथोय तेरा सादोकपम लेकाइदगी सलाम लुवांगानबा मैते अतोपमिंग इबुंगो चही कुनगनिथोय अमसुंग वांगजिंग बाजारदगी फमदोम फमपोक मैते अतोपमिंग अजोय अतोपमिंग अवुंगचा चही कुनमापन हारिबा मियोइसिंग असि केसीपी एमएफएल की कदर नते अदुगा मैते लानमी नाउटिबोय हाइना मिंगथोनवा फेसबुक अकाउंट असिबु पार्टी की अकाउंट नते पार्टी की ऑथोरिटी ना केसीपी का मरी लेनबा कनागुंबा मियोय अमतदा मियाम तिनबा मफम सिंग बॉम्ब पोखाई हनबगी याथंग पीखिबसु लेते कनागुमना फेसबुक अमदे अतै सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सिंगदा मरम सादना पार्टी की मिंग सेनरबदी मखोगी मथक्ता मतिक चाबा थबक लौखटकनी हाइना सुचेरोल असिना मखातारी लोना थिंख्रवा लालहौलो प्रीपाक प्रोगी एक्टिव कादर अमा सिक्योरिटी फोर्स न फागत पंगमख्रे पुलिस तगी फंगबा पावगी मतुंग इन था सिगी हौखिबा तांग कुनगा तरेता थौवाल डिस्ट्रिक्ट की थौवाल पुलिस स्टेशन न कोनबा खांगबोक पार्ट 2 गी मफम अमदगी खांगेंबम नेल्सन सिंह अतोपमिंग खांगंबा चही कुनमरी हारिबा डिस्ट्रिक्ट असिगी अथोकपम अवांग लेकाइदगी प्रीपाक प्रोगी एक्टिव कादर असि फागत पंगमखिबने हाइरे पावगी मरक्तना तेन मेब्रेक अमतंग अमिनसी सरुक याबियु मथंग सही की जनवरी की तांग 13 अमसुंग 19 दा नुमिनिनी सुमना नेशनल ओपन किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप लिसिंगनी कुंतरुक पांगथोकलगनी केरला दा लेबा वीके कृष्णा मेनन इंडोर स्टेडियम दा पांगथोकदौरिबा चैंपियनशिप असिदा पॉइंट 5 किक लाइन फुल कांटेक्ट लो किक अमसुंग के1 हारिबा कैटेगरी सिंग असिदा अथोयहन तानगनी चैंपियनशिप असिदा सरुक यानिंगबा स्टेट असिगी सानरोइसिंगना था असिगी तांग 30 फावबगी मनुंगदा नोंसामै एमएमए दा रजिस्ट्रेशन तौबिबा यागनी अकुपा मोरलगी दमक मोबाइल नंबर 9774176292 दा कांटेक्ट तौबियु ब्रेक की मतुंग द मयाम तराम नोक्सरी मखताबा पाउ पिजरी चुराचांदपुर मेडिकल कॉलेज अमसुंग लायंस क्लब ऑफ कांचीपुर ग्रेटर ना खुशमनरगा ngasi क्यामगई मयाई लेकाई दा मल्टी डिसिप्लिनरी हेल्थ कैम्प अमा पांगथोखरे क्यामगई मयाई लेकाई खोंगनांगखोंग कम्युनिटी हॉल दा पांगथोखिबा हेल्थ कैम्प अदुदा मरुओइना डायबिटीज की मतंग अवेयरनेस पीबा अमसुंग डिटेक्शन तौबगा लोइना मेडिसिन गायनिकोलॉजी अमदी ऑफ्थाल्मोलॉजी की लमदा अनालायंग की खुदुंग चाबा पीके हेल्थ कैम्प अदुदा चौराकना मियोय चामा यांखैरोमना खुदुंग चाबा फंगनखि अमदी मथौ ताबा हिदाक लांगथक सिंगसु लेमना पीके तामेंगलोंगदगी लुंगसु पानमैबु जलारोंग यूनियन असम मणिपुर अमसुंग नागालैंड की प्रेसिडेंट ओइना कुमजा 2019 कुनगा 6 तगी ना कुनगा 9 फाउबगी थौपुननबा खनख्रे
Union asigi ngarang Imphal leiba head office pangthokiba General Assembly na lungsu panmai bulu asigi anoba president oina khankibani Tamenglong dagi namdinang daimai senapati gi bakai yangkhunau dagi jet ilam safi none dagi asing kamai amadi Imphal gi tarung dagi langamdim panmai buna lup asigi vice president sing oina khanki Hauzik Sathariba Manipur Sangai Festival gi saruk amoina pangthokliba Sangai Music Festival lisingani kun ngamangada saruk yanana bagidama British ki pop band Blue amasung India gi maming leraba rock band Giris and the Chronicles ngasi Imphal International Airport thunglakhrei Kumalampak Sports Complex ki Archery Ground da pangthokliba Sangai Music Festival asigi headline band oina British pop band Blue na ngasi perform tawgani aduga Giris and the Chronicles na makhoi gi performance haying pigani Van Anianis na Imphal International Airport at Tunglabaga, organizer sing na haraw taram na okay. Panmayavadi British pop band Blue Gi chahi kun mga mapung fabaga marilay na pangthok pa tour da ahan boy ni India da lakpani. Amarom da Sikkim Gi rock band Giris and the Chronicles team mamang da Manipur da laklam duna makoy gi performance piram balay kray. Sangai Music Festival asida di mamang da piram makoy gi performance adu da gihe na fazaba moong da perform tawguni haina rock band asigi frontman Giris Pradhan na airport da pangmising da fongdok lamke. Blue gi oina su makoy gi maming chalava isay sing Manipur miyam da ngasi lantokani haiba wafam sing fongdoki. We're gonna perform some of our new stuff, and that includes the song we performed in America's Got Talent. Yes. Okay, let's see. Good to see you there. Let's rock together. We're very excited. It's been many years since we come to India, so we're very excited for the performance tonight at the festival. So yeah, really good show. Thank you so much for having us, guys. Thank you. All right, one love. Manipur Horse Riding and Polo Association MSRP na sinduna chathariba taramangarak suba Manipur Polo International lisingani kun mangagi final langasi India v Manipur amadi Colombia na final lalamba tongnare India v Manipur na panchol mga amad mangzal thari malim gyuna khwaidigi liraba amadi ahingba Polo ground oina sakhanglaba Imphal gi mapal kangzebung na chathariba Polo International na siging asi roiba numita India v Manipur amadi Colombia na final match sanari match ki apunba Chakar Mari Sanagadabadagi Manungda Pau Asina File Toba Faubada Anisuba Chakar Sanaba Loikiduna India v Manipurna Colombia bu Panjul Manga Amada Mangzil Taraga Leki Thasigi Tangkunga Tareta Sanakiba round Robin Licky Tarasuba Madi Aroiba Mets the India v Manipurna United States of America Polo Team bu Panjul Taret Mari the Mighty Papiraga round Robin League format ki winner aduga Colombia team na league ki winner Taraga final Changlakibani Chathariba Manipur Polo International lisingani kun mga asida mapan lipak USA amasung Colombia gi team yauna India team A IPA India team B Manipur amadi India C Chhattisgarh na sarukyari Amateur Kabaddi Federation of India na sinduna mathang chaigi lisingani kun gataru ki January tang 35 dagi na 35 fauba Andhra Pradesh ki Vijayawada NTR district ta leiva indoor stadium da Yankai Mathoirak Suba Junior Voice National Kabaddi Championship Pangthoklagani Hairi Manipur State Kabaddi Association ngasi thadoraki bacherol amada Championship asigi damak Manipur team semnanaba trial selection Mathang thagi December gitang ani amasung ahumda Thawal District ki Tekcham dalaiba SLYO Playground da pangthokani handakta Chingmai da pangthokpa Yankai Mathoi Shuba Junior Boys and Girls State Kabaddi Championship lisingani kun mangada sarugyakiba team singa makoi gi sanari sing trial selection asida sarugyana na magidamak tharakpa yagani hairi Aroibada maroiba pausing amukana pizari Lanjanari wasing na mayumda hanjin jarage haina hanmanai dana khongjang changshile ngasi su gol tavigi Lanjanari ba khunja sing yumda hanjilage honarubada security force na tankhai khrei Langmaitet Upper Primary School gi award poza sing thabira u haidana ngasi mairui singi mamam pama sung school gi authority gi miyoi sing khongjang changshil khrei Amasung Taramangarak Suba Manipur Polo International lisingani kun mangagi final nga si India v Manipur amadi Colombia na final na batong nari. India v Manipur na panjul mga amada mangzul thari.
Matang asida bulletin solution jare Manipur miyam gi punsida khwaidagi hena maroiba state asigi lepak asigi amadi malemgi pau singi damang SKTV news bu meeting ta duna lebiu khurum jare